Aku suka kerudung, aku mau pakai kerudung chứ. Hmm. Fokus nih, apa? Nah, ini mana? Aku ngomong lah, aku suka kerudung, aku mau pakai kerudung. Baik, halus. Hmm. Bagus nih, bagus Noy. Nah, Noy. Naon? Noy. Naon? Hehe, apa? Oh my god. Naon ah? Noy. Naon? Atuh kalau baru udah ada tuh bener mah. Lain Noy. Naon? What? Cina, lihat Cina, senyum sendiri. What the hell? Ibu nih. Trời, cái gì vậy? Thì kêu thì nói đi, cái tại sao mà từ hồi nãy vậy trời? Nói gì đó tự nhiên có nói. Nói hi. Trời, kêu gì thì nói chứ trời đất ơi, trời đừng có má. Mana tuh siate mani ulah aing yang sarikan siate. Mani piragi kitu mana mani carekeun siapa carekeun. Teu pira aing oge mani ngomong nanya aing teh Noy kitu teh aing teh nanya. Sama nih gitu ada temannya mah. Tahu rồi, ngomong apa tuh? Lagi. Harus teh mani perkembangan ini namanya perkembangan. Jadi kamu sudah mengerti bahasa Indonesia? Sudah. Sudah. Hmm. Apa saja yang dimengerti bahasa Indonesia jika orang lain ngomong terus dan mengatakan diutarakan tersebut supaya bisa ngobrol bersama Kinoy dan juga Kinoynya juga nyambung seperti itu gimana? Hakan lir aja kita puas. Ngomong gimana? Mà lên. Nó là từ từ chứ nói mà nhanh vậy người ta hiểu là được. Trời đất ơi trời luôn. Panjang tiền nói panjang tiền. Panjang tiền. Apa yang dimengerti bahasa Indonesia sama Kinoy? Aku tidak tahu. Nói gì vậy? Banyak. Banyak. Oh banyak, alhamdulillah tuh kita banyak. Sama siapa luôn? Iraha ada ke Indonesia deh. Iraha? Kapan? Mungkin Agustus. Sebulan deh. Mungkin. Bulan naon? Mungkin happy birthday Debela. Happy birthday Debela. Mana dekat? Debela. Udah ke Indonesia kan yuk? Mungkin. Ayo ngongkosan, ada yang ongkosin? Ayah? Ada yang bayarin ongkos Kinoy? Ayah tuh minta ke Papa Haddad, minta. Papa Haddad hả? Tunggu Kinoy. Tunggu bang. Minta ke Papa Haddad. Papa Haddad? Sultan. Wah, mani nabi. Minta 2 tiket. Benar, Papa Haddad ngomong. Ngomong apa? Papa, Kinoy mau ke Indonesia gitu. Oh, di sini. Diam Papa. DM. Papa, Kinoy mau ke Indonesia. Papa, number phone Papa apa? Cái Papa. Ya. Di sini nè, cái Papa. Sao chứ? Ya. Cái đi từ từ nha. Ủa? Cái đi sini này đó. Ủa cái đi là WhatsApp hả? Apa? Đi. Papa, Kinoy mau ke Indonesia gitu. Tunggu. Sok buru. Tunggu. Papa. Buru. Nhưng mà cái number phone đây là number phone WhatsApp. Mana yang duit tuh, yang mani. Minta apa? Tunggu di aku tulis dulu. Minta mani. Minta apa? Papa, Kinoy. Papa, Kinoy. Mau ke Indonesia. Yes. Lanjut. Minta duit.
minta tiket gitu. Oh my god. Minta tiket dulu. Yes, minta tiket. Tidak. Papa. Assalamualaikum Papa. Assalamualaikum betul. Papa. Waalaikumsalam. Papa sudah makan. Nah, Papa. itu bahasa basi lah, bener, bagus. Papa sudah makan ke Papa? Sudah. Papa, Kino rindu Papa. Nah, di sini. Nah, ingat gitu teh. Papa, Kino rindu papa. Papa ngecelok 100 gitu. Papa, Kino rindu Papa ke Papa ke Kino rindu Papa juga. Ya. Kino ke lanjut ke Kino. Papa. Noy, mana kita ngomong Kino? Papa Kinoy kasbon 100 gitu. Papa Kinoy kasbon 100. Kasbon. Yes. Kasbon. Yes. Papa. Kinoy kasbon. Kinoy. Oh, kasbon noy. Kasbon no good. Kanut. Kasbon good. Binsan. No di sini nah. Papa, tiket. Kino no meni. Yes. Kinoy Papa, nomor Kino miskin. Kino tidak meni datang Indonesia. Papa, Yes. Kino mau ha? Yes. Papa, Kino rindu Papa. Nah, itu Noy, bagus tang. Balik cerik Noy, balik cerik tah. Kino rindu Papa. Kenal lah, tuh sih kenal lah. Iya tah, mana teh kieu pannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sedang saha? Ini sama siapa? Papa, ini Kinoy. Gimana sehat? Alhamdulillah Noy. Gimana? Sehat juga. Alhamdulillah Papa Kinoy sehat. Papa, Kinoy mau ke Indonesia. Nggak ada tiket. Kinoy nomeni. Kinoy miskin. Kinoy sangsara. Kinoy dur gitu. Teboga duit nomeni. Tolonglah Papa belikan tiket. Gitu. Tak. Ujungnya we kieu. Papa. Ngecelok 100 gitu. Ujung. Papa, Kino rindu family. Kada, Kino rindu Shanun, Kino rindu Meme, Kino rindu Dea, Vadela, Kino rindu banyak-banyak teman, Kino rindu Papa Hadat, Kino rindu kuda Papa Hadat, Kino rindu Padela Papa Hadat, Kino mau datang Indonesia, Papa Kino mau 2 tiket. Papa, Bakal Papa kan oke Noy, oke, tunggu Kinoy. Tunggu ke. Gitu Noy. Wah, ke Papa ke. Wow. Tak kita Papa kita. Ya sudah Kinoy langsung saja nanti Papa kirimkan uang ya. Tak itu Papa ada gitu. Wow, yeah, Masya Allah. Di Papa, tong Papa tidak. Baik, Papa Haddad baik. Papa Haddad ada. Papa Haddad mata sok ayo langsung gituan. Noy. Apa? Naon? Oke Noy, tang eta teh Noy. Lamun misalkeun maneh geus beres tang ge nguruskeun eta. Tapi paspor ada paspor. Paspor. Ada. Udah bikin. Udah. Paspor Kinoy di Vietnam ke Indonesia sama siapa? Mungkin sendiri. Bagus, mending sorangan Noy, mending sorangan, yes. Ya, mending sorangan. Oke, maneh tangges kitu tah sorangan kadi ke aing dibawa ka Karang Setra. Yes? Yes. Terus di Bandung ka Ciwidey. Ciwidey. Yes, cool. Aha. Cool. Si nyaho cool teu? Ah. Cool tiis. Tahu. Ya mau ka nyaho sia mah. Dingin. Dingin tiis. Cool nya. Tah, ke pokoknya mah resep noy. Resep? Di mah sangat aya ke kurang dikenakeun di Indonesia ada basreng. Food Indonesia this is basreng, seblak, marimas, eceng gondok, puteuy, jengkol, cilok, cimol, basmut, cilor, singkol, cilek, comro, bala-bala, gehu. Banyak. Banyak. Wow. Yang best seller itu goreng hui. Pangki. Tutut. Yes. Tutut. This is keong. Tutut.
sama Bangkok Cholok. Ai bakok sok mana aing udah deui emang bakok sok udah deui. Nah, non. Tut. Nah, di good. Good. Wow, Good. yes. Ah. Enak. Bener kata Noy tutut. Jadi cara muka nanti gitu Noy. Itu tutut nya, itu tutut Noy. Amazing. Itu tutut Noy, itu tutut. Cokel. Trap. Kali pikir aku. What the hell? Tangulan Noy. Đi xin đi với Camu với Sanut với Kinoy cái đi xin đi cái Gitu Noy. Malu Sanut. Kalem. Tah mun teu ieu Noy. Kita malu. Tah Noy. Nah. This is jengkol. Jengkol. This is jengkol. Madap. Deui tem pangeunah-ngeunahna Noy. Qua đây tembang belang nut. Lain eta mah pangeunah-ngeunahna makanan khas Sunda eta teh Noy. Makanan khas Sunda jengkol. Yes. Jengkol với mì. Yes. This is makanan khas Sunda. Oh, Sunda hả? Yes. Oh. Lewat pokoknya mah Noy. Nanti kalau kita ke Indonesia nanti Sanut bikinin itu ya. Ya jengkol ya. Jengkolnya. Chốt Masya Allah. Ya bagus Masya Allah. Tah. Coba Noy, Aku coba Noy. suka deh. Resep mana resep? Suka. Tut. Tutut. Ayo gitu. Đi Việt Nam hết tut. Ayah. Tut Indonesia biết kia là什么? Sih mah itu mah. Keong. Tut Indonesia, tut Việt Nam là small, hết, big, hết. Hah? Còn Indonesia là big, Putih. betul. Makanan khas Kecil Vietnam. thôi. Hả? Makanan khas Vietnam apa? Nè, makan Việt Nam là có bánh mì nè, có phở nè, có trứng nè, vịt lộn nè, có cao lầu nè, có bánh tráng cuốn nè, thịt nè, có mì Quảng nè, cũng có ốc nè, cũng có tùm la hết, nó nhiều đó chứ mà nó nhiều lắm, nói chung là cũng good, nó cũng là 36 luôn á, cũng nhiều món ngon lắm. Hả? Hả? Mendaba. Mendaba gì? Anjing Trinity. Thì kamu mau Kinocoba. Mà makan Việt Nam thì makan Việt Nam, nama Việt Nam thì aku ngomong Việt Nam chứ, đúng không? Tút Việt Nam mana nhạc của tút Việt Nam. Tút Việt Nam. Ốc Việt Nam. Tút nama Việt Nam là ốc.